me salwa wakilu kuruma akina algon men rizqu niuba kamane eppes mihaku ene liu afe rizqu furiya mogotka libike menu ene mi dunia du kanunda ne me tima adi daranne mere mi estima tu gechenne tes mayos batum fan gos sada nuba makum gosken nuwan taqwa veri vechena me ene e rizqu hives ukra karo deta Allah terpa ekam ku gina minna bagatu ke kettere kame taqwa veri kame viruveti kame nove jehuno gotaka jehuno tanako chitama gannam haram halal pelme nove ehmi ke mudalikum ga pelme nove timaye ge hada lebenya timaye ge waguti egen tanawaska me lebenya e jahagane ge hoda ge kamakei timage haya dunia bi haya be sufra bi haya be sabaje veri be nutanawas be gen gol dane kame e fasan ene hinga je no dibe nehmima albumes masakke hoda kuram e kamuga angon me nikonna bes jehene e liuba pe gecche dibike no gota gebbes mihaku mi dunia du koshen nudana kome sabon nimmal me kurin angon baya kurin airways taqwa veruga namuna deki bekade Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu ge hadisa kome sabara kaisa kol dene Ramadan mahabes kulo mari hadisa roda fardu kurabuni la'allakum tattaqun yema me taqwa veru mattake me taqwa veruga namuna deki gemmi ruminna muslimuna hagurame kurum Umar radhiyallahu anhu ge khilafat ge doswar ruminge veriya kuri kaisara ge gifawani muslimuna ki warak deenuga sahabitu guru menne harutana emi hunge imateri kam marubada taqwa veri baitna ehmena beenu beka testu kolla imtihanu kolla enage sifana lashkaruga minna miyangane ebbes muslimako hayyar vejje nama asireke gotuga hayyar vejje nama maranula gatulu konnoda timanage gata geneste mane hagorama koravicce kurevige mar babara muslim asirun ta hajar wej ege terega Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu mihi mene wadaගෙන man adike kandima kore goto kaisaruge kuri macham mi gende veni es Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu mi algona vistanje hekame demme mi dekke mahata taqwa verikum algona taqwa verum halal gotu bachi hodo tanamaska musnadika kaisaru me gonane nasara dina ba emin nakina rumin naki nasara islam de duko nasara dina mannashe timannage mudaluge deba ko fe badena me rumi duniya ge eroy gemme gada bar super power mihar ko ta gunana e raskanun naki e raskame ke horiha baitul mal milkiyate ge mihe ge atuga hori miha emihe ki milku kab gaiti hadaga mule miha kiha musali tanawasman timanna ge mudaluge deba ko fe badena me nasara dina badagawash kike Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu hidanwan Allah gandi buname khale huriha mudalaka deba ko fe peno huriha mudalaka khale ge ti berikama yeri kiha baro izza sharaf onna adikiye muni arabinna ajabe muni duniyege verikal timanne din namaves loduge esfiya jahala hakura hindu kolaka bestimanna islam din dokashe nodana misnama taqwa verekame algonme ehento lari libinya dodaru diba bannya komme kote gutte rangale me adu munani bangura ves vikkambe barhana ko besule dukallabe asa lebe dodaru kate ehin kamakunu ta Allah ruhi wadi kana agatuba hodamana den gaisar miyangane enage lashkaruge mihunna mi mudavere kama faasayaki dane nohenduni man birutakka ehme matani gassa faidwa fa bebuma den enage e lashkaruge tibi thiru jaha molati mihun getere mihun genes angane fayade mala gayen jaha fayade mala thiru jaha mi marudake biru kannane komme mihen pes egoto birudakka agames Dima daden nukure, dengan angani bodhati mala jaha.
Adi kiha biru kanna to fire biru boda demmes nindu kosendu sabit wadagane takwa biru wadagane dengai sarwangane gengo sayer ko fa baba ebbesette kaanu de bonu de gos miha baduhame gengos karu hikka gane gengos marma barmima halakwa barmima algumen singene rode tiberu hono kadame masakatuka beertele golle dakhina mahavir wata hisaban alama baduhame gen karu hikka gane gen kiriya huremene rode vinda gadi gai fem foto arun etere kolloma e kayatu kol arun etere kolloma ginti haya kop mecce be sabha kada benu e patibene mi khanuti bonuti miha maruma maruma halakwa hisabatiama kochetto kami honwan mangurana urmas yenengenge muslimun nak adikenge mi honam bes haram mecce kange naswara nagas mangurana urma haki Abdurrahman Qadhafa radhiyallahu anhu yanawi karu hikana ngen bas miha banuhana ngen bas halakwa maruma hisab vidamani kiketo timannenge timannage mi deinuga mi halatuga furana salama kurmattaka kiriya fude minwara egen eti kole kabe hedumaki haram kame faafeerwane kame nokama Allah wa hibraba fani faman yattara jabam tene majbur ve jamiha ekama ghayra baqin wala atik niti adi kiriya fude minwara badu furayenna egena iti benu kolles fala isma alayhi faafenne tene timannege faafenne ke ekamaku timanna dabba Allah haram proyo kame kademe kuran one timanna tege besecce farinu kunwane rubandwana miyadu wal istimal gumme tere suwana halal takete kabe hadan ite gecce Allah debba famar bes haram mecce noni rahno bede mastuata ke tapos hala aku efa hellifa Cigarette setup pe ke abaga de salame no e fahri kala genno honi eta beekaru israf korweta bodu israf korwech adike etabbayako mitanam memi hum beenuma bar haram che kaabe no hedeti beeru ke karakare furagan besebe de kan kura eche kaabe hada fada fahi shamal ta pesinguma ekam mi ebe kalum lekme namuna den egotappe skudu goda no dei maden angani halal taketi kaabo heduma halal taketi genestinuma den gaisoro benomi imtihanu kollan firehenaku hallu wala magfuratada firehenu ko ebe fasehen hendene gota angenunge dala dakkaga shahwata kel hallu wala firehenu rasul sallallahu alaihi wasallam hadis wal takasabage gada fada butti barakata firehenu anghena ko asena gawaga dasage bahadduwala musnad tanawas mi hinge ko kenege muda amerika eyangi ko janege bodapatege era beenu ngechige bohoda ehemmi hinge fasehne na dareste mi hinge ko manghe ko tekwas eme mi ummatu ke firehen nang emme bodo ek fituna kam ga rasul sallallahu alaihi wasallam bayan des ko jawab be anghenu ge fitune ke firehenu na maram mudabuwale adikiye ඒ නාංගලක පාතුන් තුමුග බදක බංගන කුයාසේලක පාතුන් අලවාලා කිනම සලාම ගොමකේ මර උදකෝ කම පාතු මීහක මෙනොයි එහෙම වෙයි ගයිසර මෙයන්ගනේ මින්ග තෙරේ ගරෝමේ නෙමින්ග කී මුදාය කුරී ත්‍යාංගන මින්ග තෙරේ ගති බයි එම් මෙරි ත්‍යාංග කුච්ච කොදාගෙන ගෙනවම ගයිසර මෙබණනේ අහේ කුච්චාය කලේ බුනි එච්චේ හදියා කොතක දේනමේ mi duniya ke me musnad tanawasem me bargada veriya kande buni ecche khadiya ge gotu dena me timanna mi guna kame kodeshe timanna mi dakka mi ge gata ko sene ki gai fahish ramada hinga dash anghena ka kiya pase ha korwe tena war ufa me ke war fakhur veri vela hena e bodu ufa me ke ki vene bahamro hadiya ta godu ecche hindi ben anghena ke ma uda ko kame no ehmi me ena war pase kame kame ufa dekina agen fakhur vela ke midane was Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu bhatta pamritana ena wattani ena koseki koikken hada bani bani dabba ke ekiya ke wattaru jasa hada gendes Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu Yusufna bannama yasmudabbi
subhanallah algun men miya to mi fituna mere samanuga algun men miya ne mi fituna salamen no evike badlama es uleppe anghem mi haves adi anghena koigotak ko sehen firihena khadnuwa dan ulage nuhendunima ainage nafsat veswarak laduvetikama rulirikam amannan ei amuka bara pasehakame kurang ehmi manumima ena ves ruliyas ken kos kaisar katra memonane kale me timanna tifonumi insani ki gatan henoni hilakande ki gatan hene timanna miyam bara kan kuriru sama isufula bannama esmunde algona miyad visnama algona miyonne mi fituna salamen wege magumachan nekotas geltere manas tv echi ga sangun ngengule phone echi senves malam benonu mi sas domati ga thabbe negen salamen no efa ekam taqwa mere mun ebekun namona de ki visnama e horiha dalete ki isufuna bannama esmunde bena gos mebone insane gaate henoni hilakande gaate hen jetiman nati fono den gaisarange jami ha fase ha kulade mene gudada uduwad mene be no kan ehembe ena angani enage sifana bodu singa tahikkenes eya teola furaha e hunu kura e teota aspeki anagatima gada hunu ga keki anagatima abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu gennes bahatta ka angani muslim asirunge teren debe kada ku genauma genes abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu badama hunnawani ko amur kurani laisar amur kurani e debe kado naka tiota ho tere gennana hama enna do mai kika kihine bani gadaya keki ara hori bodu sinna tiota ho tel nai algon men gete ire ka skuda tejjaka tiyola ha tahaka tiyola ha gada gine ga bahatta mahin echpes viheda ge batta daira mas kundi kundi wegen dani mastaka kashitaka wakiwani mi bodu singa tiota ham ennanu mai kika debe kano ge masta kashitaka wakiwe virike gos kundi kundi wegen gos kashitam maccan ara tiyokano ge terega tahama matiga egen boki jaha jaha fono ara ramyoti e manzaru bandama abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu hunnawafa lo furun karna foto hore egen pebitan papa mundiatan kaisarami pennani den ena hitan arata miha neti manneya beenum wakanta mi hasil ve miharu hele birugan fe marabir dengi ehembe ena mirunani para fodi neda kokkama ka heti roni karunanan den nasona dina badada washake no honkama ka he ti karunanani roni abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu devwa jama badu savidal wadu allah gandi buname timannage hashikadu gamiwa istashike adada timannage kibaga miyadun furana vinamames komme furane timanna mitahu ke terega marwe daniye furane ka fane furane ya mene galane to ya takdife mene gala anane to komme mare marwe dani allah mage allah je dinu timanna hidu kolakot bes basche hidurwe ge midindu kolla kanu dana kaisar nubana dafa jappare ganiya beri adamette me ekamako iha hikharu no dafa mi hato bes mis habitu kan fenifa taqwa beri kan fenifa ene ge hikar bes asaro ko figuda ge hunani annashe as timanna ge nikuriya boste sheru minwan ko fatu kolla dena abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu vidalwa nitimanna ikani hije pitimi etimanna ekiga timiha muslima siru kaisar munani emmem bes kalya ki gaminyo ko fatu kotte na men den abdullah ibn hudhafa radhiyallahu anhu vidalwa ne ehidu timanne den bisnune eneke kitamme dina adamat teri jabbar nodafa mi kam gamina mes eneke nikuriya bosti fa minime megen diuma ke masade ko kamakati manna dekewade nugati me dani walge ki aniya mere kamka maro annane eta aniya bene tahmal koranje nane kono aila hittati kamka bika hadoka mudanda huriha chengena dukofa ehere e huriha niyameta pengena gende fa abidanen bes e hitama ga hittati kamka hemema minimum begen diyama ene gende aila ga gata gemiyon hinga baje hongene ge muda mere e tanamas ene alun e depon ehme fada ekamatta ka bes masale ko ekameko badekewade nuganame den boste baha minimum begen huriha bekado na ki ga madina bada ganne
وقعدها كنوني دين عمر رضي الله عنه خلافة قدوس وركده خانا مين خبر هم دين ودا قتنا كيكا ودا بدار وني كيكيتهم ودا بدار وني حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ميادكم مسلم كمچ حق وجهه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كنيكوري فلا بوستينو وأنا أبدأ به تيمان كده فاني فرت بفتمان بدار ويكس إكله فان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه كنيكوري فلا بوستك بمانه بسنغا تقوى بريمو كنتيجة أمون كوريغا بيان كوري آية تقابا فده تقوى بريمو كفوني نتيجة ومن يتق الله الله فريم قد كبيروه تري تقوى بريمو جميعا دناش يجعل له مخرجا داتي هندا بودون بينو إريكامون هاس كامون كمبڑون نكونانه مغو الله دكبا هوته ويرزقه من حيث لا يحتسب نهي بس پورا كذا کوئی کو تگنے رزق دے بابا ہوتے نا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إله وكيل كتوكل كفيميه كجي إله سودي وديگن به ميما algon me mi takwa verebe mi rizku tanawaswane mago algon me hurihan me bes kota amal ta bahattaage mago ga hifage huriye dewe to badam me mi takwa ver masaruga takwa ver kam ga masaruga takwa ver kan libi kane mi takwa ver kam ga hodorin ge namuna libi kane kota sina nuna namas namuna libi kane kota ulebe to algon me kadala masakuram